Minista muviani wa kinandu Silikali ya kaunti ya Kitui Peter Mwikya Kilonzo niwaweta kana Silikali ya Kitui mbikiia vau niyivite mathîi ma kimanza cha Silingi bilioni 1.1 kuma utongoi mweu wa kenda kitali Julius Malombe woseleela utongoi wa kaunti su. Kilonzo ainena na andiki mama uvo visini wake niwaweta kana kuyana na livoti ila eminete na kunenganwe ni ovisi wa kulonga ilovia sia Silikali yonania kana Silikali ya Kitui ni mwe kati wa Silikali siketene sama ondoni ma oevi wa mathîi ala Silikali itaitwe vala wakathia kana waikithisia enendi kana Silikali ya Kitui ni kwithiwa yithu kuma kwa kiwango cha yulu na kuyanisya mawatho mayo kula kwi enendi ma Kitui. Livoti ya Mastalo. Minisita wa kinandu Silikali ya kaunti ya Kitui Peter Mwikya Kilonzo niwaweta kana Silikali ya kaunti ya Kitui niyivite mathîi ma Silingi bilioni 1.1 mathîi ala Silikali isu inethi itaite kuma utongoi. Kuna na minista oni kana Silikali inethi mathîi ma kimanza cha mbe wa Silingi bilioni ile vala ngavana Malombe ona subse committee kuthima uwa wa mathîi asu vala committee isu yatungithisia livoti kwi ngavana Malombe kana mathîi ma kimanza cha Silingi bewa bilioni 1 nimo mathîi mawe na matona Kuiva na Silikali ya OU andwala mende Kuiva kwani nesa pending bills imene Kitui County nena tunenge position 4 out of 47 nezu nikana esuni kuona ni commitment ela His Excellency the Governor weke abina kuliko na kutovya task force ya pending bills na ya publika na yabe na pending bills sifikete 2.5 billion nabu I instruct matunenge report na matunenga report already kuananisya na mazabala mete boni wako nitibete 1.1 billion katika pending bills ilata inheritie na we are one of the best performing counties katika kwa pending bills. Na wiyo vanekana kuyana na livoti ya mwiko masabu yonanya kaunti ya Kitui ni mwa kaunti la siende na Kuiva mathîi ala Silikali itaito vala wekithise enendi. Silikali ya kaunti ya Kitui ni kwithia ithu kuma mwenendi kuyana na mawatho mayo. Andu maitu menanda nende kuinzwa masibitali mende na usiogwa malulu mekuo na probably last no siende yakwa na nicho kitumi. At the same time mkuona mje budget hizo makazi yetu tunatumia budget ya milioni 1 katona 1 ikitoto 16% where Kitui County niwende katika all sectors kivu yuanza sia mayuvi na all sectors shonde nisiende. Minista niwaweta kana uthukuma Silikali ya kaunti ya Kitui utonyo vengi so ni kuseleso kwilovia kuma Silikali nene vala weta kana kuseleso kwilovia isu ni kutonyo kuvengi sa Silikali Kuiva mathîi mayo pamana kutuma uthukuma Silikali ya Kitui utavikia na kuoneka na nitwende katika budget nayo kidenduzetie pesa sia Kuiva na ndikuende Kuiva andu maitu pesa situ sia mina Kuiva pesa sia mina Kuiva andu maitu ni mwesi faida la wetha wako Kuiva na faida mwingi andu maitu meambeza ko and maisiana shitu kiwa fisi na maondo alange monde ilivote blingo movo Utongoi TV kuma kauntini ya Kitui neta Chalo.